Dobar dan. Kako prikazati najbolje i najlošije rangirane artikle u tabeli? Ovo je moguće postići na nekoliko načina, a ako vas zanima kako, pogledajte video koji sledi. Krećemo sa primjerom u kojem je zadata tabela gde možete vidjeti podatke o artiklima, a to su naziv artikla, prodajna grupa, klasifikacija, proizvođač, robna marka i prodajna cena. Uzmimo za kriterijum da li je artikal najbolji ili najlošiji prodajnu cenu. U praksi ćete kao merilo uspeha pre posmatrati prihode, troškove, bruto profit, neto profit ili neki drugi pokazatelj, ali zbog svoje jednostavnosti prodajna cena je u ovom slučaju idealan izbor. Najpre, ako želite da saznate koji su najbolji i najlošiji artikli, možete da sortirate tabelu u rastućem ili opadajućem redosledu na osnovu kolone gde se nalazi prodajna cena, onda prosto označite prvih n redova, a u zavisnosti od smera sortiranja oni će biti najbolji ili najlošiji. Vratit ćemo formatiranje tabele na početna podešavanja. Ako želimo da, na primer, prvih 10 artikala prebacimo u zasebnu tabelu, možemo da dodamo novi radni list, pa da primenimo sledeću formulu. Ovom formulom u novu tabelu dodajemo zaglavlje plus 10 redova. U zavisnosti od smera sortiranja to može da bude 10 najboljih ili 10 najlošijih artikala. Drugi način za prikaz najboljih ili najlošije rangiranih artikala je da nad tabelom primenite filter, tako što ćete selektovati sve podatke, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl, Shift i L. Zatim ćemo nad kolonom gde se nalazi prodajna cena primeniti Top 10 filter. Ovim postupkom filtriramo tabelu tako da prikaže samo 10 najbolje rangiranih proizvoda. Mogli smo da zadamo više ili manje proizvoda, ili da kao kriterijum filtriranja upotrebimo vrednosti ili procente. Isti filter može se iskoristiti i za prikaz najlošije rangiranih proizvoda. Ako postoji više artikala sa istom cenom, bilo da prikazujemo najbolje ili najlošije, postoji mogućnost da Excel prikaže više od 10 artikala u filtriranoj tabeli. Poništit ćemo filter. Na kraju, rangiranje vrednosti možemo da izvršimo i pomoću funkcija koje su za to namenjene, a to su rank EQ i rank AVG. Funkcija rank EQ dodeljuje redom rangove, a ako naiđe na dve jednake vrednosti, dodelit će im isti rang, s tim što će sledeći rang da preskoči. Rang EVG će uprosečiti vrednost ranga na osnovu kriterijuma rangiranja.
Hajde da vidimo kako se ovo koristi u praksi. Sada možemo da koristimo rangove kao kriterijum za filtriranje tabele kako bismo prikazali najbolje ili najlošije rangirane artikle. To bi bilo sve za sada. Nadam se da ste naučili nešto novo. Hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.